Assalamualaikum dostlar. Şimdi men bir yerdə öğreteceğiz. Bugün men Minecraft'ın Vivania'nın ikinci bölümünü süremin. Yağlı onu bir soktum. Dostlar degendeyim. Sır, hadi men bilen başlayayım. Ya dostlar benim. Dağız. Dostlar. Bak. Zaten var bu kısmı. Oy. Kırkımın. Dostlar peşini sırayım. Dostlar benim bavulum kırdı oyunga. Kaydasın? Ardında Benim annem geldi. Dostlar benim. bizim anlaşıkta zombiler var ki. Dostlar hani yaktı bir zombiyle baylar. Zombiler tol yüzanlar ana oldu. Şakasak mı? Dostlar hani tonik neyi var o? Avulda son jakka basın. Güm sandığı. Hani gördük sandıkta zatlar yok. Ya. Simsinizer üllerine karanızlar zombiler dümdüz. О, Dostlar bu. Kilit kapısı işimiz bin kaptıra. Nalar bizim işimiz yıldıracak ya dostum. Üstünde devriyor. Ne oldu? Üstünde devriyor var. Anne zombi. Dostlar diye bütün yerimiz. Yani aslında kaz görüyoruz ya kutuk anıca geçsemiz gibi. Kurletin zili. Ağzını Götür. Sıkıntıymış. Başka yapmış. Umutsumayı. Kutukka çıkıp bitti. Biz otkanda bir saat boyunca tıkansaktı. Bana zaten Kirke barmasın diye. Bu şu. Rahmetçi. Yara. Tabii yine ben kayıttan. Dostlarım şimdi karayınca. Zombi. Bileyim ben. Dostlar bu zombiden havlıyor ki. Ya dostlar biz uyumuz ya kayıttan ince otur. Kayıt. Emel yüge kaçacak bu. Ne yaptı? Dım yok. Caman oldu. Bak o anı sınıf oluyor bak. Sundukta. Koydum. Yıka. Siz oynatmayın bak. Oynatırım. Aldı. Kayıtasın. Tapacağız sonra. İyice kayıtamız. Bileyim iyice. Ondaymış. Yanına yüzümüz koymuş. Çoğumuzda şakta kurdun çok. Bir. Kayra. Bileyim. Dostlar mı? Biz tipeci sayısalım. Ben de böyle kim sakmış mı? Ben de ciddi var bağırımda var. Hı? Bağırım? Bağır. Ben de karmağım var yüzümde. Ya. Sadece vuracağım. Ay ben yemeyeyim. Dostlar kask tutunuz düş. Dostlar biz
келдік. Мәди қазір келем дейді. Бірнәрсе істеп жатыр. Осы жерде қармақта болдық. Осы алып отыр. Мен бір балға түсті. Балға олап отырмын. Өзенде. Маған түт біреу. Маған сары түсті бақ керек емес лақтырып. Екі сан. Бәбіде екі қармағында жар сүті ғой. Дым ерген жоқ. Күшті бақ. Мен сені ара-арағандам. Ана қармағың жерге батқан, суға батқан кезде ғана тартасың. Менде 5 балықтан бар. Енді 6 балық болды. Енді 10 балық бар, 10. Қойдыға 4 сазан балық. Менде 11 болды. Менде 5 сазан балық. Мына кубу балығын не қылам мен? Мәди мына судың астында бір сары 4 балық жетті, соны алып алшы. Олар жағалаған бақыттары бар. Ешкімге ұнамайды. Менде 15 стак бар. Стак кетті, 15 бар. Енді 16 балық. Мәди сен не киркадан алып алдың әміттен бастарды? Мен көптім. Ақсыны бәрді атты. Айтшы. Достар, бізде бар ғой, 20 емес, 30, 32. Менде болды 32 болды. 32. 14 болады, 14 балық болады. Екеуміз күн қосқанда көп болады. Қармағым бар. Зомбилерден алған табыс керек емес. Менде 17. Достар, мынандай бір балық аладық. Менде 18 балық. Таңғалысын бақ қара. Таңғалысын кез болғанда отырасың. 18? Сенде бәші 20-ға жетпейді ғой. 30-ға жетпейді ғой, менде 32 бар. Қане көрсетші. Міне. Алты ғой? Ой, менде 60 емес. 80 балық бар, біріккен. 80 балық ойлап қарашы. Достар, қазір күтетіңіз. Мәди видео. Достар, осындай видео болды. Бұл выживанияның екінші бөлімі, Сіздермен болған мен Ердәулет Жет, менің қасымда Мәди Кезет. Достар, видеоңызға лайк басып, комментарий жазылып кетіңіздер. Видеомызды подписчикқа жеткізбедім. Достар, видеомызды аяқтаймын мен. Достар, сау болыңыздар.